Manang Biyana! Manipod man nga rod ka ni Kabsat Flora sa napudnoanagan, tintay drama, kastuti ko nana. Dear manang biyanang, may papan kadananang kantatang kuti kayat ko pa'y drama. Bakit kan lakaydan, kat adon ti rikrik na anday ti bagbagida. Adon ti saksakitan da. Ngam ti kasuron ko, imbes nga agas ti gatangan da, saan tajay kat pagpapintas, kan pagpagwapo da ti unan da. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Danuman, Flora. Mabit lang, nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Hindi pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga gimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaborak kanto maniti oregano tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag ni nanang. Hindi agpa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapan. Uray siyak. Itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapaan. Tanay, at dapay trabahom, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Well, naitalaga ya. Napigsaak mat nga oray adu tirik-rik na. Uray siyak. Makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak moten iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta. Ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. Adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. Sa ismil jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agteksakto. Wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kan agpamasahay. Nay, Kartua, di kag bababae. Mga no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamad. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakayaan na kaon. Malakit ay mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog tang rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman na nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala dagitay card iti clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Inton maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutin. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapuam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya inton bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Katagagas kami ah.
Tumaran mi kano dagiti agas, May. Para uyok mo, di inresita ng agas. Nan, kita akman ti agas Ay, inakman pa'y agsiar, anay, nagsakit mo tan ti tiyan ka. Inak man nagdigaws ta ni. Dagaangan na. Ay na, nagpunap. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan. Bakit? Ay, huwag na rod ah. Kan awan naglaw mo kadananang kantatang. Ah, apay. Kakulkulot ni nanang. Kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis. Linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibokdan. Papukisan na pailaan. Akabaybay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang. Ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay ah. Nantay naman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusan, Flora. Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siyak. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun nanang, tatang. Awanan, imbasura ko. Uray siyak, imbasurak mo tiyan. Nanang, agreeing kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tay mo nalatak kan nangina branda itoy. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalanda nga iti gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagitoy. Uwan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririing ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo Saan ngagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo, inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka mi anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Isungay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko.
Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Man tanay, kababain mat ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mat tanday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrik na, hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya, kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubwat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ka, ay oray mo tan talimtagmanan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron man ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadagsaw kayo mo't. Agas. Makaumadang-dang na itang agas. Ha? Kuyugan nakman kit na ijay plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni nanang ijay klinik. Basta kuyugan nak, tasabali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige. Ilagas kayo niti papanan nyo. Ta makikuyog kay ton kada Flora kan nanang agawin. Nanang, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Isunto mo la amatay da tao. Iso nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Iso nga agpapintasak. Agpaubinga. Agpapudaw. Kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na. Maminsantay lang nga agbyag dito'y lupong. Iso nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang? Diyak kayat nga uyawundak to dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin. Nukuladan to nga Anya? Nalakaya ti mauyaw. Iso nga agpapintasak iti hosto. Tapno presentable ti rupa. Inton mailungunak. No kasta, saan nagpa-check up ni nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot-mot na ibagak nga agpa-check up. Ore ni tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot jay nang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko na kano jay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo tan ngagpilpilay, di simra ka jay. Simmaram tamag. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Ay, wun. Pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wag, rigat no maliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katun ay aywan agayam. Di Domingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakay at salmaw. Ay, isulat ta Nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipan kunsan at talaga. Oresak nga raw.
pasaray agulawak mutang. Oray ko man aggidan ta amatay, tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road, kano agiddan ta amatay, ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to, ti alaan da alungon ta. Ada nga tayo good for to alungan bakat. Kat agparamid dan tuwa, ipasadya ta. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin tinapatag kat gwapo ka, kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami, si ka magayam. Wan Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti panagbuybuya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray maturog masapul ka nung ag-makeup. Tamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalubti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan ka no saan na makariing. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan, kat ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na Apay di mo nakita Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, Nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Hada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Hala, man kit di ta make-up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make-up ka. Make-up anak. Nalipatak ti nag-make-up idirabi Halaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taagtumar kayo iti agas yo. Make-up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ni tatang, mabit na ang tayo nakitaan, Nanang. Diyak kaya't ti mapanay sa ospital. No matayak lang. Maklon ko palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadeng kon anak ka. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tadakan ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo tanti sakit da nanang kantatang. Wan nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iji balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wan, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang.
Pinagsagaysaan mi nga ro diti kabsat ko dagiti dadakkel mi. No dagiti hilig da ited milatta. Ngam kit di saan mi ida na pinalubusan arimwar, tapno mabantayan mi ida anaimbag. Kat naayat unay ti Diyos takalpasan ti panagagasda nagimbag damitlaeng, kat kanayon mi nga ipalagip kadakwada at isalon at dati umuna nga asikaswanda. Halakastan, tugayim mo, Flora. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kat manan, naragsa kabaruatawan tayo amin ngawan labas. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Barney sa napud no nagan, tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, may saa kabalo kat adamay sa nga anak mi iti daydi asawak, kat iso tinagbali na kadkadwak idipim mo sayan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Onya, nakadalos ka na nakaw. Wan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak, tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga ron pala nga nakaw. Ha? Nagadunga mo yo. Ay, wait, adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imas sa sidain. Tapno adda ipasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa laing. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Adda kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anakaw, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Una, tay so tagbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anakaw. Sapay lang kumata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagdanang labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot ti amo ko, ngam nagisang put matiti babae. Ingkay manungtan, ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anya nga rod, no talaga kayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan, pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisang put mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Ngampat siya kamawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, manmano te kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmaid nga ayayatan nak ni Glory. Di nakto-panawan day jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo Glory. Nanang nga,
Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Legit, agpay sumay na ng munton ni Glory, ta ikasar ko ni Timabiit. Di kay lagbayin. Laklakayan kayon ng mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak, apay. Di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanon no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni Tibalay. O sinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ububing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang mo. Uray awagam latan ay tinagan na. Ay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak ti pilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan nyayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Ah? Apay nga inwar mo matindag iti gamit ko, saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Iniinaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputain sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space ditaw nag. Mabasaan no agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, diyawid mo balay Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramide. Sukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti na iti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saling, sana nasaya at tikas na nga aramidem. Ala, yunag mo na gitainwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang ditaw nag. Nagadumo nga mintinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pula taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga utan. Di da pa'y kikanan iti kwartayo. Dayja babae di maranrano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpadagkit ni dayja babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya? Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbakam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matlaang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlat ta? Baybay am ngaminhun. Tagdenden natan. Agkasarda ka nun iti mabiit kunan ni tatang mo. Wen nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jakpat yun nga ayatan na. Saleng. Iso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. Ah, bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya ling. Tila'y bagbagamag. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Itanto lakit din na bakita kaon. Iso nga rod apikutan nyo, nana. Gargarian nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Tila'y bagbagamag nga ubingmat. Ay, napasinsya ka na. Ngamjak baramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot timang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda, nana. Ay na. Di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad kadwana.
Into nasawaan dakan. Jak makiasawa nana. Oh, nga ta. Di mo may bagat ti kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Jak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, ha? Anya mo, day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas na kita, ay. Umay na karukudan no madamdam asaling. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukudan na ti size ti sikat mo. Kan amin ay. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talagang ikasar yun day dya babae, tatang? Katuwan tanay, agdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't ti asawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kaslapo ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No batuluyan nyo ti kasar. Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidit timbagak tatang. Iso ano diyo kayat ngagtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat tagawid anti. Diyak kayat na makita ti panaggrup-grupan dagi jay duway jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramiden kunakmet. Suportaram latan iti kayat na nga aramiden. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapol iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam abandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta saadan anagaw awid ni Salain kabagays. Saan nga rudan ka bagais? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan na kanungay. Diyak nga rin mo ka bagais. Iso madana ka nak. Wano, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagais. Mala,
Bay ang tasyak tuman timang kontakken ko na. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay, talaga nasakit tinakam na iti panangasawam manun ka bagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Uwan nga ron. Ang manyat mabalin ko ngay, nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagay. Ti anak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apayan di ka matla agawid ay. Agawid kami inton bigat, tatang. Agawid kayo? Ne. Sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Dukas ta? At dan nobyom? Sino nga deta Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayak ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto akon, Labs. Nasayaat mo't labs. Taon daw e kanon da saling kan tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamwantan to no sumangpet da, labs. Tatang, ada kamin. Agdadan, Labs. Sige, aggaukan, labs. Tenaklo katang tirita. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Di tantumat latlong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang, ikasal ko ni sa lenta ay ayat ti anak mo. Agora ka, manutawan mo manong, kan lakay ka ka di abaro wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan abalo ak. Anya, sige, magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita no madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayon tupay nga ada yung ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan itatatang. Ay ayatag tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Ta lakhayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakin ni Glory ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Ta kayat mo ti agibalos kanyak. Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay tinakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay tinakaasawaan na. Gusto niya ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, saling. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yung. Uwan awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, ta nalpasan ti kasaryo. Yawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balay da, tatang. Agab-abang dala ang iji ili. Ha? Da, kunam. O sino, nagiti kakaduan na. Dagi di anak na,
Makipagnanaid kan kwa na dagi dya anak kan apo ko na. Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya? Apay, anya trabaho ni Maxwell? Mekaniko, tata. Tatang, kaduwak na anak kan apo ka. Ay, sumra kayo, Maxwell. Nagadumot gayam ting gargarit yung kay May. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni Jay pag-abangan may tatang. Dito kami ngagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling ti may papaniti dayta. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ta, yung nagmipa nagiti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, andito yung balayan ti pagnaadan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. When atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pagababangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikada da dito'y balay? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yaw dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga roda nakaw. Di asawak nga rod la ang timabali na pagkamangan da. Awam mo't sabali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. Adamot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya? Awan naramidak no di tinangawat iti pamilya ti manugang ko. Nga midagbaybayag, da kami langin iti asawak ti limasin, pimanaw kami iti balaymi. Kat kalpasan ti dua atawan, pimusay iti manugang ko, kat pimanaw metlaang dagiti anak na iti balaymi. Kat iti pimanaw da, nagsubli kami manan iti asawak iti balaymi, kat kadwami manan ti anak ko. Naklon mata na namin pinsan ta anak ko ti asawak, kat agkaalaan wano agkatsukaran da pa yan. Kat pasaray isudan tagkuy-kuyo garumwar no kasjay nga adda papananda. Alakastan, tugayem mo, Barney. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Thank you akanayon, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan man nga rod ni Kabsat Elpija, sa napudnoanagan, tintay patangatang ita, kastuti ko nana. Dir man ang biyanang, nasapa ka na kiasawa, iso nasapa ka na daan iti anak. Ngam nasapa ka na balo, iso ngagmaymaysa ka nang isakad iti anak ko. Impabantay ko ti anak ko kaninanang ko'y dinagabroda. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ta apo ko tapno saan na may barkada. Flight kun inton maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istrikto, tapno saan ang maibarkada. Aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin a pangital kakiti anak ko. Jak agtalog ka nagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apo kok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay a babae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang arod, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di hulip-lipatan tibilin ko, Wen ka di. Amumot akasla siya kung tiin ati anak mo. Manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpicha. Takabayatan ti kaadam ijay abroad. Makaadal ti anak mo. Tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay di ka uniform. Apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola.
Anyat madiditibado. Sukatam dayta, fitted launay, ken ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog, jay malingdan dayta patong ken masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso di nga. Agsukat ka kunanay, di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Wan man laangan, Lola. Mapanakon, Lola. Sino katakon, Jibado? Mabiit laang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan. Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uri awan kaduak. Basta itulod ka, tamangan no at damang sirpat kan kaditadalan. Diyak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya, awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nay, anda ka mat dito'y pagadalan manang maring. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Agad nagluganang ngay. Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle manen nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaray. Wan, manong siya no. Tani, balasangan di apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado jay apo kum ken ka Wan tapno saan ang maitulad kanyak. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanyak. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanyak. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at mutlaig no makaadal pa'y nga muna. Wan nga road. Ang kaslasan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaray. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga rod anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak ki asawa maray. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsaya atan. Masapo lang makaadal dyan anak ko Ten sakripisyo ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo, Nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay, katun day talaga ayam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apilbil. Ni, Lola, apisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang ta nagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidat dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak ubingak pa'y mo't. 48 ko lang. Napigsaak pa'y. Good, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kay Jeskwilaan. Ang diretso kayo matin nga ag-gym. Ayun man apok. Isublik man tay sigod apamagik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Inton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga min aramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay apam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod, Lola. Kanso katamman tabadom. Makit kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda akla ang mat dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kitkita iti kastabado. Manang maring, umay kalumugan na yun. Ay saanan Kiko. Agjagjaging ak ngamin. Hay?
Isumot na kaya masumiksiksi ka kanayon, ah? Di nakman mo't bulaan, Kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti ag-jogging. Sige nga rin manang. Di mo unay, ah. Tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da Joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na, Uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni Mami. Sige nga rin. Mapantan. Oraya kung di ka nakak manang maring. Mabit ka no lang ti aramidon da ka ni Joy. Ay katwan agkape ka, Kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapiano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkon niyo. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan, Kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tegsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo't. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididag ito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talagan, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang tipamagita. Ano kasta, umanay mo nga rodan dagitibadom kanya, kapok. Lakit di, Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadom ta ipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagi jay? Hanging amin na badok. Di umot kayat nga usarak dagi jay idi? Yag mo ta sayang. Nagngingi na dagijay akaus mo. Sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagi jay, Lola? Un nga rod. Alan, ta ipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Wen sexy talaga nga mistrikto mo. Un nga rod, madlaw nga istrikto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan kay jibalay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wen Joy, ngam kasla balasang manin ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay bado ka nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayon ka ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami. Di mo suksukiran ni Lola Juan. Wan, Mami. Nasaysayaat mo't lang ano kaduma ka na yun ni Lolam. Tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko. Paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Syakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta ni Lolam titong palam. Tamo na tinasayaat para kan ka, anak ko. Wan, Mami. Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa nga ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyakan mo, ha? Kat di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapulyo. Umayak ko makikape. No, nakapiyo Damat. Ala, sumrek ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan.
Di ka madanagan. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka matan maring. Pimintas ti pamagim Immobing ka. Ay kat agyaman na ka manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti pa nag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing maring. Anya mo day tangay bagbagamon mang Anton. Kaslamot pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? Kwa, no, ada pa nakabalin na agaramak kumakin ka. Ha? Siya ko nagpalpalikaw pa I love you. Anya? Anyat kat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa lola, Jane istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayat ikas jengar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay, gagayem ko. Uray pay, agpakadisinte ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat amakigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom, Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat taamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at dakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayomam, nawatam. Wen, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo amo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Usaran niyo mo't dagi jay hanging abado. Naimbagla kanyak at abakot akon. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamot da joy kan lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo't ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ka ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalolam kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay dito Agkit-kita da siguro iti gatangan damot na. Hay, simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun, intay ko mamanganan. Ay, huwag nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na ibalay. Ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko. Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala jay cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak ba't nga rin tayo cellphone ko ijibalay. Ay, umay ka. Sapulin ta ida, Kiko. Ni, narabyan kayo na simmang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi Nagawid kayo kuman idi saan da kami mabirukan. Malatay nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Nabang sitak. Saanak akomportable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito ibalay. Diyak kayat amadamag anagbulakbul ka bayat tikawan ko. Wen, Lola. Ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayo matan amarabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat, Joy, Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asinaw, naawatam. Wen, Lola. Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka.
Iso nga is-istrikton ka, tapara mutlakan ka dayta. Bawal ti bulakbol, bawal ti aggarampang, kan kang runaan ti amin, bawal ti maki-boyfriend, nalawag. Wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito sango ti istoryo. Tapangururayak ka ni Lola. Apay, napanan ni Lulam. Sumipngutan na. Jak nga rodam mo. Mabut-buteng ako ni Jebalay na awan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ura ta sa anak pa'y mo ta mangrikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga ron, agyaman Kasla ka na yun mo tayo narumor ni Lulam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samot business na. Awan mo't, mapanlaglaklakwat sa kadwa na dagiti pada na matlabab bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagag ti papanan na. Anya, naibarkadan samot niya apong mon balasang kaw. Baliktad samot yan ti mapaspasamak. Imbes asi ka nga apo ko ti maibarkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawi dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kidi no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kan nadlaw ka nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala, ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaaraman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko Ay, masaok lang ata, mas daawak nga may. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawus na. Ay na, agyaman na nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan na anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglaladot. Joy, asino day ta kasarsaritam? Ni Nanang, Lola, si Mang Puten. Nine, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar samatan. Diyak amo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni Lolam. Pakawanan da ko ma LP anak ko. Joy apo. Ni, anya tikid dawan nyo iti pamakawan, Nanang. Apay ka di, Lola. Sorry no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngamin. Ngamin, anya. Anyat kahit yung asawan. Di na kay maawatan, Nanang. Ngamin, iti kastoy atawon ko. Masiko ka kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? At anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang niya kasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni Nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Isong ikasar ko iti kabiita na panawin. Ididamo kasladyak kaya ta makiasawa ni nanang kong awan tinaramidak ta nagsikugmat ngaminan ititawan na nasurok a 40. Binantayan ng agpayso ti anak kong di namat nabantayan ti bagbagina kinon kunak ididamo itinakam ko. Nga may dagbaybayag na awat kumatlang ti amin
Katita, nakagraduaran ta anak ko katada na pinta sa trabaho na. Kat dakal matan ti kabsat ko. Alakastan, tigayem mo, LP dyan. Alaga gayam, di tan nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Mirna sa napod na nagan, ti may drama ita. Kasi man ti kuna ni Kabsat Mirna. Dirman ang biyanang, adadwa nga anak mikan nila kay kat maipapan kadagiti asawa dati pagtarayan to istoryak. Dakkel ngamin tinagdumaan dagiti manugang mik. At tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ingolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay. Pumanaw da kanon ijay pagabangan da. Tanaikat kano di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, iso ngay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador. Tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Alya, Nagado a maikat. Isupay tinapili. Ay, addan sama nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day ti alalaki. Katsuruan na No talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon tinasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag ye asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sa bali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuan na. Kasladun niya. Dala, husto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dandadi ka lang arud tumangad di ti barsangan. Day ta pala agpaaram tiyan di ti panunot mau. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa man. Kanon to pay ngay. Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yan at talaga ti pagnaidan yung agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabahom. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kabsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't ayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid ayan nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kan kwa na. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam-am muna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga.
Amo na, ananang. Sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat, naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Ado dagiti pamilyado kakabsat na nga agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Adumot kit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisin tabuksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga raw, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mangay ayab kin ni tatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado. Inga, apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao? Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko nga'y bagbagana. Ay, talaga siguro akas diti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit. Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase a manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kanin ninyo nga asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ah? Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kaya, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pa nga asim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin matangiwa mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani. Awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna aya ti agarada wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, ay sige nga raw. Ibagayon tuman, tao may nabigatan tay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man mo muna ti agaradaw.
Apay, isurok pa lang ngayon. Isurom nga agsao, ta saan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rod. Sika, ti maibagay akad kadwana, tanasao ka, tarabit ka. Bayat sa, no sika aka na yun ti kakuy-kuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala, no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang maalisan iti kinatagarek. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akas la natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan kan no agsuyaab. Kumusta nga bayaw? Eh, bayat. Agnaib kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Eh, kayo mayat atag kakadwa tayo. Ala, tangay insurok mo tan tiara duam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya. Tayo tun malpas mo ti panagaradom. Agsango taman tapag inistoryahan ta niya. Ala ka raw, panawan kan bayaw. Tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan andi ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wain, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa guys sa wanod, wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko ana. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apay ang nagbartag. Saan samot ngamin nga agin inom na jay. Ay natalaga saan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na dya abubutan. Malang araw, mabitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartak mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabait. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ng agsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinalaka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin saan. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panaganakon iti Tukmam. Tadimot ang sasao apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpot jay manugang mau. Naggagit pay. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inaldaw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan apulaos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistorya matno ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamot la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasin dan iti pagnaadan. Ibagak, tagipatakder dan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga matakas ta ti plano mi nga agasawa. Uray kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wine,
May mayat mitlaeng no dan bukod yung pagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam. Agsaulak tay ti kontraken kwa na. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ipagamit asawam. Wen, tatang. Nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga, Rod. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da ka no, taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda ka noon, kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho, tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinubihan na? Tagaanaw? Jakam mo, maamuan tanto no sumangput da. Si kagayam, ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditaw, mapanadagaos iti ayan nagtibarkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Iso ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribet tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga ti agbalin akatugang ak ababae. Da kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Wen tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw, ti tao dito, no adaw kasyawn. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugangak a babae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agna dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas ta ti kayat di anak yaw. Ditoyak ka nung agpas nga eh. Ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana. Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga men no jak agsaw. Isa pasensya kayo. No adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kun ti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikura na klasaan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso pasensya andak ano nga lawawak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan ngagsasaw. Nanay. Iti barkadam latan ti Agong unget mananjay manugang mau bakit. Basol ti anak ta takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. unay ka matan. Grabe gayam, ti kinatarabit day ta manugang ta. Barkadam damang. Magbagay na tinagan na abet. Bit at tarabit. May mayat met ti kastan ngam tay saan ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak, mas kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengrang tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikodak balasang ka. Ne, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid-id da kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ne, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takas ta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madag iti pagbagak.
Timadi, katong parparbukay ti sarita. Dayta timadi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklapdan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuwama kun ti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tag-chis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko day jayon, nagsapa rimwar. Oray, at kayat mo mait. Saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo laon ay ti kinatarabit na. Jak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali day ja babae. Anya ita ti mas kayat mau. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali at tao. Nagbidutak lakay. Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadigwan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka amanugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko alalaki iti tarabit nga asawa na. Narigat gayam akad ngan ti pada a tao babaan ti kinatao na. Tadjay na uli makamanugang ko linalais ko. Ngam ti Jack ni namnama nasaysaya at matgayam nga adayo ti ugali na. Ngam jay nap-apresyar ko a manugang. Jack na anusan ti ugali ti babae manugang ko iso nga imbagak iti anak ko nga ipanaw nan iti balay mi. Bimawi ak nga rod iti lalaki a manugang ko babaan ti panagbalin ko anasaya at kan ko ana. Alakastan ti gayam mo Mirna. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayamyo Jenna Almoite. Kani sagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Goryo sa napudnonagan tintay drama diti Manang Bianang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dear Manang Bianang, naladawa kanadaan iti nobya. Kat nakanobya iti napintas, isamas daaw dagiti dadakkel ko taapay ka na kinayat nak tinapintas a babae, kat saan nakanumet ama nagdigos. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Elena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. Doa pa ya kinayat da jay anak ta, kat nagang dudmag. Grabe kamot nga agsao kontra iti anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawam pa'y. Ay kitag pa'y sumay na saan nagdigdigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo no at napapanan na. Man-mano a makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na yung anak ta. Saan abali at addan nubyan na? Agbain mo't siguro day jayon. Kanayunan nanto siguro tagdigos. Nga ta? Adda nadlaw ko ginubya na bakay. Anya manan. Kaslag padadamag asan ngagdigdigaw. Tila sasawamot, agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na, nagangrag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kidi impasyar jay anak ta diti balay. Adda sa bali ana sayop kaw. Nakasao ka man ako na akong milyo. Nagsasao ka, kunamit lang nakabangbanglo ka mo't. Kauray mo sika, naangdod ka mo't no daduma. Ngayon saan mo ta? Diyak ipalubos nga umang dudak.
Basit laling itkaw ag digo sa kaon, tadyak kaya tatarak nun tiyang dudkaw. Limot nga min guryo nga anak ta, tarak nun na tiyang dud na, iso nagsabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road mo, tinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Kat saan lang aruda na gwapaw, di pa'y ang digdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot ngay bagbaga ti kasta, makarengreng ka milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami ni lugar yo? Ay, masya nakmat kada na ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kan lakay diyan. Handan nga kaya ti agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabaalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga maasyan kanya da nga nakapsot dan. Kaasida piman. Uray da kami langan ati dumanon iji balayo. Anya? Mabalin ayam at tikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awamat problema ita. Kat di parihas na lang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako ni timabiit. Anya? Unuhaan, uray awang kadwa ko na. Haanan jay landlady ta chismo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ija balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikat ti makaam mo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Adayo unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, awan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayo. Ngamno kasta ti desisyon niyaw, ay kat makaammo kayo nga ro, anak ko. Wala nang. Dito'y balay latan. Tano maadan kamin to iti oras. Da kamin to ti mapan iti lugar da Berna. Wan ta ipakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala nang. Kahit kaano nga raw nagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Mangtid ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayon. Saan tay pa'y lang nga agparte. May mayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Aginumasasawam mat. Saan mat Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. Wakat kasano? Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan sikat ti makaamaw, anak ko. Guryo, into no agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan ngay. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan ngay. Kaanon to pwede tangay? Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kasla useless ti panagsasarita tayo ano kasta ti kabayag ti kasarta. Katsi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tultulagan. Tulagan tayo to no next yearan. Ala,
pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Jak kayat ang maagaw da kati sa balikan niyak. Sige nga rod Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga nunton umay pala atawan, ti pa nagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anay bagti kasarmay. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata, ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust inton ag-asawa kamin. Sa bagay mo't kit di Ay, kunak lang ang kasar kayaw nintun umayabulan. San pa'y gayam. Sa pa'y nagpapartiyak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil natatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon kaniberna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang around. Ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. ay nasaanan makarengreng dayta. Apay masapul payla dayta Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Goryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade day toy. Ha? Ni? Manungay deta. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan? Itid ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kayat kayo mo't aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay ngamin ti agparaman kadagiti lutlutwak. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman ak nga rod alolit. Kan ikan ka pa iti turon. Linutok mo't laang daytoy. Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din, awata mon Goryo. Inton bigat. Suman kan lunggani sa tilutwak. Umay kan tumanin ikan. Allah saanin, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanin ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka Goryo. Nay, nakabangbanglo ka manan lulit. Papanam. Kat as usual, inakmanin aglako ananang. Mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabangbanglaw. Kan nakalipistik ka manan. Ay na ni nanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin ang makita yun. Di dakla baybayan. Balasa nga nga road. Awan mat dakas na nagpapintasa. Ay nalulit, no neguryaw ti pagpapapintasam, lipatamaon. At danubya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano at nawon. Alanganin day dyan, nanang. Anya? Anyat amuyo nga Amangan no agbabawin to ni Goryo. Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidam. Ipadlaw mula unay nga kursunada ka kan ni Goryo. Kad di na kalangarod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, idi pala kumangay naram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man Singkuryaw, ilaklakom ka rin iti tricycle mau. Punwaya. Uwan maning. Ta gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, ta gatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema rita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsin. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko di abroad. Tagpurgura kaun tanay sumalog matipiksahan. Wana insan. Kasta talaga. O sige nga Rod. Gatangam amin ang dagitay tricycle ka ta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Guryoan niya lulay. When pagbiyahe na kano jay lugan aginatang na. Business-minded nga minday jay aguryo. Agpada kami. Isong agbagay kami. Madayta ka manan.
Kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ton agasawa kamin. Ay agtala ka man, saan natilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulit. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kun adamot itsura na nga uray saan nga agdigdigos. Oray man kayat ko para kan kano di nakamot kayat. Kayat na, mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Saan na ka type? No type na ka, di pay lako mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo nanang. Namin adungaminan ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talagaan na ikari para kan ko ana. Ramanam to isuman kan putaw ng nilulit bakit? Ha? Lukas ta, nangidagas manan itila ko na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Tila sasawam mo lakay. Katagpay sumat. Ay na, nakadkadlaw mait nga kursunada kan ni Guryo na dya alulit. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisit ngamin nilulit. Idinto tan ni Bernaket na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na, talaga siguro nga agayat Saan ama pukawan itinamnama, ta saan da paymot ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya, ta dalibri amerinda bakal. Naiti mo ta babae, text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may ngagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw ije balay. Tila may itid na. Ay, no kasta, kras na kadadya nga babae? Unsa. Kasta matag dinamag ije lugar may. Ang pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ko, Berna. Kating kayo ano siya lang tilab mo, Guryo. Ay, uwan, manungay mati kita Jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. May mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat nang ina. May mayat no dyan mismo nga tarakan ta ti maparte. Mapalilat tamat Ang jakmat masangot agtarakan. Di tatangkot agtarakan. Nalawa ija ayan may nga pagpasturan kan pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalilat ta ahani. Anya nga rod ti unaan ta nga gatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboyin Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kinitatang ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo jay ginatang na. Nasayaat nga ron ano kasta? Imanay, di kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka no matigatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo inton bigat. O sige nga rod, urayan kanya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. Ada ka nun nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. Sige, mang tedak to, Berna. O sige nga rod, urayan kanya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala lang. Baboy kan baka ti mapartin to inton kasarmi kan Berna. Kahit asino nga iti mang tarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di payla ni tatang mo ti pagtaraknem. Adayo ama ibiyahe no agapo pala dito iti maparte. Ay hunan niya. Mawan mo't kit di
Apay, mano ababoy ti mapartinto aya. Ores sa nga polo siguro, nanang. Ne, nagadon. May mayat ti ado, wano sobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinin. Ne, adda pa'y baka. Uwan nanang. Naku na nga miniber na nga aduda nga kakabagyan. Kababay no mabitin ti sagana intun kasarmi, nanang. Guryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Uwan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. Adda mo gayam nubya na. Anyamat ginobya na ngay no, ikumparay tinobyak. Adayo angay tarayan ni Bernaday jay. Ha, Napimpintas mo't nga adayo ni Berna ngam ginobya ni insan ka. ket di namot ikumkumpara jay nubya na iti nubya manak ko. Kasla paglastog na ngamin ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Kunamulan na pintas mo, di kibkibinan na anobya na. Ay na, una yun ti kasta pa nagsasaom. Madi ti kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamot tinanak ko. Katagpay sumag. Napimpintas mo lang adayo ni Berna ngam ginobya na. Napudpudaw pa ginobyak. Unaan na kanjay kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot jay kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa aktaw. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maawa-awananan iti babae di kasinsin ka hunanang. Saan nga amin alalaki ket ti kinapintas tikit kita enda iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kita enda. Ay ker naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobyak, nasingpot pa Ay ket mayat ano kasta. Sapay ko mga road ta saan to nga agbaliw ti kinasingput na. Dua bulan langan ti orayon, agkasartan Berna. Wen nga rod, Guryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papelista para iti kasarta niya. Wen ay wen amom nga yani. At dakit dagtitiks kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka no? Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga dadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nito? Ang kung aron nga ammo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Ni, awan na. Si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Kuna na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukon na kala siguro. Ay uwan, ayan dya ko na mga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabit lang. Ato yan eh. Ay, thank you, honey. Nagsingpot ka nga tal talaga. Day tati kinayat ko unay kanyam kat hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Tako nampay nga agag-agas. Hawan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanyam eh. Day, apayakas la aburido ka. Pumanagna ka amanggit kita dita cellphone mauguryaw. Madanagan ak tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat naku na ti landlady api manawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya? Lay, napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarod ammo tatang. Surota mi iji lugar da Ang mga no nagawid, anak ka. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng ginobyak. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot Ada ngamin na sa una kanyak iday. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay tibiyag na. Madlaw nga kurso nada unay kanyak da a texter na. Ne, asino nga'y kuma?
Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursunada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak na di alulit no mapanagnagak nga iso tigapuanan na ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa tyan ang maaramid ni lulit dayta. Awanain, ita ko man abulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo't tayo. Wan nga rod Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man na nanang. Tatang, inak sa pulan tinobyak. Umadanin ti kasarmi, iso ang masapol ang masarakak ni Berna. Pangsapulam manen nga yanak ko. At na nakaibagay ti lugar a pagaw awidan na idi. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. At ngamin nakaibaga at taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo ba may? Ay, apay ayan ni Berna na. Umadani nga minon ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam tinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no foreigner mat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na ka, wano. Siya tiyag damaan nobya na, Lola. Ano kasta? Linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo awan amok dita. Baro. Awanan ba inda dyan, papay? Pinamati na kit husto. Pinangnamnaman nak nagayam iti awan. Ala, husto na ko. Aklo namun tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko na nang. Tiyornong ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka nga min adagos kan kwa na. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko. Ammom ton ti aramidem no sumaruno. Di ka nagladingay. Taglabas tumuulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumuulaang anak ko. Awan rupak ngay sarang ko kadagiti tattao tempal palastog ko iti tinobyak kat naramid ko pa yan tinanguyaw iti nobya dagiti kakasinsin ken barkada. Ngam ti Jack ni namnama kas gayam ti pagtungpalan ti relasyon mi. Nagsakit ngam ingkarigatak ngay naklon ti amin. Alakastan ti gayim mo goryo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you, akanayon. Kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipud man nga rod kini Kabsat Dalia san napudnoanagan tintay drama kastoy ti konana. Dear manang biyanang, adagayem ko akanayon nga agsikog. Kat tunggal agsikog dilawag. Kat tila maibagbagak ka makapasakit kan kuana. Aklunak agapo iti limad nga apal ko iso may bagbagak ti kasjay. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Si Kangay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbagak. Trabaho ti in-into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wenangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. Nuda kami adda. Innem ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, ken talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo't. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kay agtrabaho. Kat agtrabaho kami lata. Ay grabe mo't daytan.
Nalabos mo ta inom nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaeng, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiag itan. Uray kumaano baknang tayo. Kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno ada pang biag tayo kadagiti anak tayo dalya. Basta, parparigatom kat tabagbagimon. Ay uray aw-awan. May salaeng ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Innem ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laang? Isuda mo. Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Kat ure may saawan no dwa. Uray may salaeng, dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laang. Ay, wan nga rod Awan pay laeng mo. Adda ko man tapno addaw awiran ta. Wan nga rod ngam awan pay mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumutan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagada na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta. Tata, Oh, apay dalya. Kayat sang sangitam ngay may diti balay. adda diferensyak, tata. Ha? Diferensya mo nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo mag. Adda diferensyak sa anak ka makaanak. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawa, amti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yu ibagbagay ti sabali sa anak ama ka anak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga ron maadaan iti anak Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa mo nga. Madanagan nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mo't matagtaga rin. Kanayon akasla naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namaen, tikas di amaamuan na. Nang runa no magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang, talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Kat addamot gayam diferensyak, tatang.